I pozdrav svima ljudi. Dobrodošli na Clash of YouTube. I danas ćemo igrati Clash Royale. Tako da krenemo u battle. Kupljam 2000 za upgradeam beku. Ili Diamond, ili Fire Spirit. Ne znam, vidjet ću. Vreme beca. Ne mogu gledam facecam, gledam kartu. Znači čekat ćemo prvi i onda krene. Da smanji zvučnice. Sad ćemo izagraditi. Čekat ćemo John. Tak, to je. Marko SRV, moj drug ima 595. On je bio arena 6, ja sam bio ima najviše trofeja. 624, tako da ništa. Ili zapt, ne znam, idemo u Šindaka. 601, podijeliti ga morate. Ništa, onda stavimo Giant ovdje. Da, Giant ovdje stavimo. Tepu ovdje. Koliko mi je to nastaviti. To je to ljudi, sad ćemo samo se branimo i na kraju stavimo fireball i to je to. Pobjeda naša.
Люди звонят, реально. Реально, не люди. Один. Три. Рано. Não trabalho comigo, porra. That's time. Не знаю, надо правильно прекрасно. Люди, кто любил, кто за этот эпизод, видимо, слушать под